Togos Kaboseni kwa mjumbe wa bunge ya Nyaribari Masava kutoka kaunti ya Kisii Moske Daktari Daniel Ogwoka Manduku amochirie serikali yenene aso gochererwa gutuma chipesa chechi basari gochase chise serikali chiri chechi bunge boigo Manduku nigo akwanera kungusana na kugerete konekiwa egati chechi serikali chechi kaunti na boigo serikali chiri chechi bunge asa tabire bunge terigo chako kwanera igoro kubwato kwa gochipesa gochase chechi kaunti anya kungusana na uko kogenderete kwenekiwa Chibasa richa Nyaribari Masava chini 62 million. Igondora imetange 20 million. Serikali ya tabire ko beke wiki wocha elinda bana ndi school. Mnichiba sibo soaiga uchakara wiki wocha ngoto maduri chibasa school. Chibasa chichi basa ikenye ngimanchi kubwa to bokongu. Tari Nyaribari Masava yoka. Amaganda chache obasi. Mane account ni bwa chibe ni bwa chi obole bero singenjo chibasa chitara transfer kurwa se national government. Ege ndo kende chipara bali umete kenya mate nga ndu achite jigaba na achite koti chigateba chibesa chipara chisieke ekini keko na jua Jumatatu kera na jubia njira na se national government eko ganda bobe abako na se county lakini ntuna wajimbe tuwatebile dori wetia pesa cha county allocation or extra allocation paka ekinaki anachiru. I think deputy governor, you know that. So it's not an issue of one constituency. It is a national problem. And those who are well versed with knowledge and know what happens in this country will understand these things. A simple reading of the internet will show you the status of these matters in the country. We are sana utoacha kuchanga sengi mwamba mangani pasari nero tuarule allocations tayari kiwa shiko so account directly to the schools. Abana bagenda basoma. Muma etena engineer believe it more in education. Nimba ta wana begeti scholarship. Nima etenga ntubura to bole bulu asi school jetu. Lakini rende astoko nyara to bakodre.